Tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Seni Bergojlok. Hari ini kita mau berburu tekukur di tempat, tidak tahu guys tempatnya guys. Bersama teman-teman kita mau mencari tekukur guys. Ya udah kita lanjut. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan jangan lupa lagi tekan tombol loncengnya guys, dan di share ke teman-teman Anda biar teman-teman Anda tahu. Oke, kita lanjut. Salam guys. Cok guys. Cok bro. Cok guys. Cok guys. Cari buruan guys, yang penting harus headshot. Guys. Halo guys. Cari yang tekukur guys. Udah. Cok. Cok guys. Cok. Aduh. Ini lagi ngejar. Tenang guys. Cok. Ada kepai lagi tidur guys. Ada buruan guys. Ayo guys. Jangan keras-keras guys. Guys, ketayal-tayal guys. Cok guys. Cok. Guys, ada buruan guys. Jatuh guys, ambil guys. Jatuh guys. Oh, saya kena seliwine. Cok guys. Oh, no, le vamos a echar. Oye, cae, ni te me plástico. Echar.
Udah mengisar nang dia sih tuh. Cicir. Kami kelompok. Kembiang. Cicir, guys. Kembiang. Wala semembur. Hey, dilaran ay. Guys, rebutan oh guys sampai ke jungkel-jungkel guys. Masalah kameramen milu-milu guys. Au. Dada. Guys. Celok. Ecok guys. Temen yang satu dapat guys, masih mencari-cari buruan. Mister Koko. Gua mata sampai dia enggak. Masih mencari letak buruannya guys. Nampari-pari nih Kang ya. Wes. Guys. Wes. Barangkali itu makhluk astral. Masih mencari-cari guys, kebingungan dia guys. Melerok sana sini mencari bantuan guys. Belum ketemu. Ada tenang dulu. Ya. Wanter. Keneng. Alhamdulillah guys. Guys, perburuan hari ini cukup di sini saja guys. Teman-teman kita sudah capek sekali. Perburuannya banyak guys. Yaudah guys, kita mau pulang dulu karena sudah sore. Besok lagi kita mencari lagi. Oke guys, jangan lupa like, komen dan subscribe. Bread. Salam Eco guys, Eco. Guys, Eco, salam Eco. Coy. Lah Buku opor-oporan. Semole wes, harus guys. Jalan iki mari tujuannya tas mari teko ngendi. Mari teko mehat ono aduh. Mari ki opor-oporan. Iki ape golek cacing, ape mancing iki ya kae. Ngono nempo tas. Ngono wis. Ngono wis guys. Guys nang. Mampir ta ning Unia kono. Wes suwun guys. Udah guys. Aduh. Ombe denyo es. Wes suwun guys, kita mau pulang dulu guys. Salam Eco. Eco.